lagi bersama channel kita Kapten dan juga jajaran. Kita hari ini ada dua kelompok Palembang mau buat Medan di jalan. Kita ini sekarang lagi ada di mana, Om? Kita lagi ada di Perkampungan Palembang Jambi, mau isi perut makan. Rapper. Naik mobil aku dulu bentar. Mandi kok? Kunci nak. Mau kemana bang? Mau ke Kota Medan pak. Bawa Rohan ya? Ya. Ember. Oke. Madang. Kang. Mbak. Di base camp. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. Gimana nih? Baru ya. Nampaknya selesai mandi kawan kita nih bos. Sudah mandi seger. Bang, ini kita sudah sampai ya, Om?
Bang, ini kita sudah sampai ya Bang? Sudah sampai dari perjalanan sehari satu malam, sudah sampai di Kota Pekanbaru. Ini lagi bongkar. Untuk perjalanan kita selanjutnya. Sudah.